Pemirsa sabeder saning lintang ring wewidangan Karangasem tanggal 11 Desember. Ngawinang banjir tur toya tukat betal meluap ring Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Sangkaning banjir inucap sawetara umah krama mobil tur motor duen kramane anyut. Camat Manggis Iputu Eka Tirtana Mawasang, toyo ring tukat betel ke Kantanang Ageng, sani ngawinang sawetara umah krama ring antiga kelot miwah gegelang banjir. Tirtana Mawasang, tios ngemem umah kramane, kauningin talar asiki mobil mewah motor anyut. Pai ketandane talar nguduhang majeng asiki keluarga ring abian canang, antuk ngungsi kegena semeton sani lianan, mangdane neten keni tanah embit, kantos mangkin, pai katandane sampun memperkanti sareng para kepala dusun irike antuk nuriksain wesanan sabederes sani memargi inucap. Anutin gatres sani kepupulang, toyo tukat sani meluap inucap, ngawinang banjir ing sawetara wewidangan. Tios ngawinang mobil mewah motor kramane anyut, taler ngeniang kandang bawi duen krama, sani ngawinang ipun digelis nyalametang bawi kegena sani aman, mangdane tan mati keni banjir. Lianan punika, sabederes inucap, taler ngawinang wangunan SMP Negeri 3 Manggis jebol, asa punika taler Kepala Pelaksana BPBD Karangasem Ida Bagus Ketut Arimbawo Mawasang, kantos mangkin personel kantun noreksain kahanan ring lapangan, baik katandane taler rajak memperkanti sareng kecamatan tur desa ring sajeroning pemidabdab nampenin pengerau sabederes inucap. Bali Pos Nguningayang.